Pozdrav svima, danas ćemo se baviti lestvicama, odnosno skalama i započet ćemo sa C-dur skalom. Prvo i osnovno što bi trebalo da znate pre nego što počnemo da se bavimo skalama jesu tonovi na gitari. Jedan ton na gitari imate na 6 pozicija, na primjer uzet ćemo ton C. Na E žici on je na 8. pragu, na H žici je na 1. pragu, na G žici na 5. pragu, na D žici na 10. pragu, na A žici na 3. i na E žici ponovo na 8. pragu. Jako je bitno svaku solažu koju budete svirali da znate pozicije tonova gde vam se nalazi. Pa evo uzet ćemo prvu jednostavnu poziciju C-dur skale, počev od tona C na G žici, pa evo sada ću odsvirati, a i objasniti. Kao što ste vidjeli, ova i svaka druga skala ima svoj prstored. Jako je bitno da desna ruka, ukoliko ne kažem drugačije, ona konstantno ide dole gore, zato što se jedino tako postiže brzina. Sad ću vam pokazati skalu u 2 oktave, počev od tona C na A žici. Imate prevlačenje prsta sa jednog na drugi prag. To se zove slajd. Znači četvrti je slajd. Ili stretch. Ovde prvi. Opet prvi. To je druga pozicija C-dur skale. Treća ili prva ili druga, kako je ko zove. Imate od tona C na E žici. Prstored, drugi, četvrti, prvi, drugi, četvrti, prvi, treći, četvrti, prvi, treći, četvrti, drugi, četvrti, prvi, drugi. I to isto na nazad. Sve vežbe, odnosno sve lestvice i skale, trebalo bi da vežbate uz metronom i vreme optimalno za vežbanje je 5 minuta po skali. Znači, ako radite jednu skalu, 5 minuta, ako radite 5 skala, 5 puta po 5 minuta. Ovo je bila lekcija o C-dur skali, vežbajte pa se vidimo u narednim klipovima. Zapratite naš kanal.